Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra kelima halaman 19. Ada Kak Lestari Ahnan di Malaysia. Kalau tadi dari Taiwan, sekarang ada di Malaysia saya nih. Silakan Kak Lestari. Ya, Pak Ustaz, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khaffafa yukhaffifu Khaffafa yukhaffifu wa qadha yuwakkidu wa qaza yuwakizu. Wah bagus nih. Terus. syakkana yusakkinu Sakana yusakinu. allama yuallimu Jangan ditahan. Karena alam kalau yang ditahan tuh boleh nun sama mim aja. oh gitu. Allama yu'allimu gitu. Allama yuallimu Ah, bagus. Kemudian. ammana yuamminu Ammana yu'amminu. mat manna'a yumanni'u Mana'a yumanni'u. bawah Pak Ustaz ya. Ya, ka'annahum. Ka ka'annahum lu lum lu Lu'um. lum Lu'um. ka'annahum lu'lu'um maknun Ka'annahum lu'lu'um maknun. ala sur ala ala Sururim. sur Sururim. ala sururim muttaqabilin. Ah, pandai. Ala sururim mutaqabilin. Kemudian. Ini yang Kak, ini bacanya bacanya apa Ah, Ustaz? Yang double. kaan Walaqad alam makkannahum. apa bacanya? Double nih. Wala Walaqad makkannahum. Fima wala immakkannakum fi. Agak nyamber-nyamber. saya coba dulu. Coba dulu. Wala khod makkannahum fi Nanya panjang tapi. Walaqad oh, makkannahum. wala khod makkannahum fi ma in Innya masuk makkan idgham. Immak. heeh. Oh iya Pak Ustaz. Ya. Wala khod makkannahum fi ma immakannakum fi Bagus, cuma di sininya sedikit nih. Fima immakkannakum fi. Kurang nyamber sini. Dari Pima. Fima. fi ma immakannakum Nanya fi panjang. Nanya panjang. iya Ayo. Fima. fi ma immakannakum fi Fi. Panjang. oh iya Heeh. ulang Pak Ustaz. Boleh. Fima. Fi ma Nyamber. immakanna Fima immakkannakum fi. fi ma Fi-nya im panjang. oh iya Fima. fi ma immakannakum fi Bagus. Walaqad makkannahum fima makkannakum fih. Kemudian ara'aita. ara'aital ladzi yanha Ara'aita alladhi yanha. abadan Ya, abadan atau betul. abada Pak? Abadan, Abadan. abadan. Idza idhar. Abadan iza Abadan, abadan. abadan iza shola Shalla nyamber. shol Abadan idza shalla. abadan iza sholla Abdan idza shalla. Kemudian. hak Haqqan. hak
haqqan alai al Halal. haqqan alal Moh, muhsinin. moh sini. Haqqan alal muhsinin. Haqqan 'alal muhsinin. Kemudian wa illa Wa illa taghfir li wa tarhamni taghfir li wa tarhamni. Bagus. min asalim Min asalim, min asalim, musaffa nyamber-nyamber ya. Min min asalim, asalim mustafa iya. Min asalim musaffa. Kemudian wat watta wat wattaba'a wattaba'a. wattaba'a wattaba'a Mhm. wattaba'a hawahu fatarda. Ah, hu-nya pendek. Wattaba'a hawahu fatarda. Ayo. Wattaba'a Wattaba'a wahawahu wattaba'a hawahu. wattaba'a hawahu fatarda. Iya. Wattaba'a hawahu fatarda. Bagus, banyak kemajuan ya alhamdulillah. Pokoknya mah Alhamdulillah. tolong diulang-ulang aja ya Kak ya. Insya Oke. Allah nanti lancar kayak Bu Indun tadi tuh Bu Patonah ya. Terus yang ini wasyamsi. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha kecil dulu ya baru gede. Wasyamsi waduhaha. Ya, Wasyamsi waduhaha. hanya panjang. Wasyamsi waduhaha. Dua-duanya panjang satu alif. Wasyamsi waduhaha. Kemudian Wal qamari idza talaha. wal qamari idza talaha. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi walladzi qaddara Qaddara. walladzi Walladzi qaddara fahada. walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Pendek. Fahada. Pada Ayo. walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Ayo lagi. Walladzi qaddara fahada. Belum, belum. Walladzi walladzi qaddara fahada. Ayo lagi. Walladzi qaddara fahada. Ah, gitu. Kemudian Wa ib wa Ibrahim wa alladzi ibra wa wa Ibrahim alladzi wa waffa. wa Ibrahim I-nya alladzi panjang. Wa iya Ibrahim alladzi waffa. wa Ibrahim alladzi waffa Iya. Wa Ibrahim alladzi waffa. Kemudian waro waro wara'aitumul Pak Ustaz, ya wara'aitumul afar afaro. afara'aitumul lata La-nya wa panjang. uzza Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah kalian melihat Lata dan Uzza, patung ya, yang disembah kafir musyrik dulu di zaman jahiliyah.
Afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitumul Latta wal Lata wal Uzzata. Afara'aitumul Latta wal Uzza. Wal Uzza. Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Wal Uzza. Wal Uzza, oh iya Pak Ustadz. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Iya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kemudian. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa. Ha gede ya. Wan Ma najmi idza hawa. Ha dada. najmi idza hawa. Hawa ya. Kemudian. Mal ma zalla sahibukum wa ma gawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Bagus. Kemudian. Wa Wa idzal idal. wa Wa idzal idal. Wa ar idal. wa idzal wa idzal ardu mut Dunya muddat pendek. Wa muddat idal ardu muddat. wa idzal ardu muddat Nah gitu. Kemudian. wa wa alqat walaqad Wa bahasanya alqat ma walaqad fiha wa takhallat. wal akhad Wa ma al. Wa al. Wa al alqat. wa alqat ma fiha wa takhallat Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian. I- innahum ala Innahu. raja'ihim Bukan innahum. innahum Innahu. innahu Ala. innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma sarair gitu Pak Ustaz. Ya. Yauma tublas sarair. Betul. Ulang Pak Ustaz. Boleh. Biar mantap. Yauma tublasu yauma tublas sarair. Iya. Yauma tublas sarair. Kemudian. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Bagus. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Walahmi thairim mimma yashtahun. Walahmi thairim mimma yashtahun. Kemudian. Warabba a Warabba aba. Warabba warabba aba. abba Tekan. warabba Hanya warabba panjang. warabba abai mana Ikumul. Betul. Ikumul mul awal. warabba abaikumul awalin. Aa. Wa rabba abaikumul awalin. Coba ulang. Warabba Wa warabba rabba wa rabba warabba abaikumul Au, awalin. au, au, au. Awalin awalin Lagi, gitu. lagi, ayo. Warabba abaikum Ikumul. awal ikumul awalin. Wa rabba abaikumul awalin. Coba lagi.
warabba abaikumul awwalin. Ah, bagus. Kemudian huwat, Huwat tawwabur bukan, rahim. belum. Huwat Belum. tawwabur, nyamar-nyamar. Huwat tawwabur rahim. Ah, cakep. Huwat huwat tawwabur rahim. Jadi ini kalau tas ini agak sentak Kakak ya. Nggak Ah, iya, apa-apa. Ustaz. Nanti kalau udah Apa? bagus sentakannya dilembutkan. Ini. Akafartum ba'da imanikum. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi ini. Ditahan. Akaf akafartum Ba'da. bi'adaim. Pak. Akafartum ba'da Oh, ada. imanikum. Ak akafar Akafar. Akafar. akafartum akafartum ba'da imanikum. Ba'da imanikum. Akafartum ba'da imanikum. Ba'da Ba'da akafartum ba'da imanikum. akafartum ba'da imanikum. Kemudian. Bab bab apa ya? Fabashirhum. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum bi'adabin alim. Kemudian. Wazawwajnahum bi Bihurin. bihurin Bihurin. In. Ya. Fabashirhum bi'adzabin alim wa zawwajnahum bihurin ain. Kemudian nawwaro yunawwiru nawwara yunawwiru syahala yusyahilu sahala yusahilu bayyana yubayyinu bayyana yubayyinu nabba'a yunabbi'u nabba'a yunabbi'u illa asad asa illa illa asa asa illa asatirul awwalin. pandai illa illa asatirul awwalin. Kemudian Ka'annahunna bi'u ka'annahunna baidum makin nyamar-nyamar ya. Ka'annahunna ka'anna mm, ka'annahunna baydum maknun. ka'annahunna baydum maknun. Kemudian alaihim Alaihim bil ismi ismi alaihim bil ismi wa wal u udwan wa udwan wal udwan alai alaihim alaihim bil ismi wal udwan alaihim bil ismi wal udwan. Kemudian wa huwa khairur razikin wa huwa khairur raziqin wa yubtahirakum wa tathira yutahhirakum nyamber wa wa yutah yutahhirakum wa yu tathira wa yutahhirakum tathira. ra ra ulang ayo Atau itu wa yutahhirakum tathira. bagus
Wa yutahhirakum tathira. Kemudian wa Wa innaka laminal. innaka laminal mursalin. Wa innaka laminal mursalin. Ah, banyak tasdidnya dia ada 3. Ayo Aduh, hati-hati. coba ya Pak Ustaz. Coba dulu. Wa Coba dulu. kaffir wa kaffir anna sayyiatina. Bagus. Wa kafir anna sayyiatina. Kemudian. Wa tawafna Nyamber. wa Watawaffana. wa tawaffana ma'a al albarroh Abror. albarroh Ma'al abror. Lagi. wa tawafna Watawaffana. wa tawaffana ma'al albarroh. Bagus. Watawaffana ma'al abror. Pinter. Banyak kemajuan. Alhamdulillah nih ya. Iya, Nah, ini Kak. La yukallif. la yukallif gitu. Ya. La yukallif. La yukallif Ya. Kemudian. wa wal tuhamil Wala. wala 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 tuhamil. tuhamilna gitu. Wala tuhammilna. Wala tuhamilna Bukan. Wala tuhammilna. wala tuhamilna Ah gitu. Wala tuhammilna. Kemudian. rob ini macam apa Ustaz? Rob Rabbana tamis. robbana mis Rabbana tamis. Rabbana il tamis. Kemudian. illa rul illa Ini agak kagok nih. Banyak illa tasjid. Illa illa zurriyah. illa dzurriyyah Illa dzurriyyah. Bagus yang ini. fi syak Fi syak. Bagus. wal mudbirat Bukan. bukan Fal mudab. Mudab eh ini mim ya. mudab Fal mudabbirat. wal mudabbirat Bagus. Kemudian. Ya ya firul ya mare. fir ya firul mar Ya firul mare. Mare. ya firul mar Ya firul mare. ya firul mar Mare. Mare. Kemudian. mar hum humut Humut. Humut. humut Humut. humut togut Humut togut. Kemudian. min Minas. minasyai Minas. 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 minasyaiton Minasyaiton. 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 ad-dhalalah Abdolalah. Bagus. bil udu Bukan. Ustaz gimana bil udwi Bil gitu gudu. Bilgu. Bu. Gin. Bil gudu. oh ya Bil gudu. bil bil gudui Bil gudu. Bil gudu. bil gudu Karena nggak diterusin ya. Bil gudu. Kemudian. am amanas sufaha A-nya panjang. Amanas sufaha. amanas sufaha Amanas sufaha.
Lanjut Pak Ustaz. Boleh. Lanjut ulang, lanjut. Ulang lebih bagus. Ah, Amana sufaha. Amannas sufaha Kemudian juyubihin juyu juyubihin juyubihin juyu juyubihin kemudian au a au abaihin au aba au abaihin bersisa ya au abaihin coba au abaihin bagus kemudian awit tabi gimana Pak Ustaznya? Awit awit tabi'in awit tabiin bagus awit tabi'in kemudian lar lasyarqiyah la syarqiyah nyamber lasyarqiyah bagus kemudian lil lil muttaqin. kayaknya nih kalau pinter harus ngasih hadiah nih pinternya Insyaallah Pak Ustaz. doanya aja boh lil muttaqin kemudian Alladzina gitu. bukan hadiah ya kado kiriman kado Kado. kado itu apa Insyaallah. kiriman doa kado Doa, insyaallah Pak Ustaz. alladzina ishtarau. Kemudian Summaghzu bagus. Tsumma qadu, tsumma qadu. Kemudian yang atas nih A atau lam Pak? Yang kecil ini satu lam. lam, Betul. cuman Sebetulnya kan penulisan oh ini salah ya. Harusnya nih oh, baris ini adanya di lam. Tapi karena heeh, sudah mafhum, orang sudah kenal aja. Sama seperti ini, mohon maaf. Eh, kan yang namanya perempuan tuh ada antingnya. heeh, Kalau kalau berambut ya rambut panjang, heeh, berjilbab. gitu. Ini tiba-tiba datang pakai celana jeans, Nyelip. nyelip terus nggak pakai anting, terus rambutnya pendek, persis cowok. Tapi orang paham itu namanya Ini uni uni apa gitu ini ya, uni Uni Arni atau siapa. Walaupun dia cewek, secara teori secara teori kelihatannya itu cowok. Tapi orang tomboy sudah paham itu cowok, itu cewek gitu ya, terbalik. cewek. Kayak Mhm, ini salah sebetulnya penulisan ini kan harusnya di sini di atas selam nih, ya. heeh, Tapi heeh, tolong walaupun salah penulisannya begini, tolong diingat. Jadi ini la-nya di oh, sini. Jadi madu wajib muntasil. Wa mhm, malaikati gitu ya. Jadi ini panjangnya di lamnya. Kan kalau orang yang baru belajar mah bingung ini. Wa ma iya, apaan ini? Numpuk wah, di sini numpuk. Ini kan ada hamzah. Ini numpuk. Tapi ini ternyata yang ini punyanya di sini. Alisnya harusnya di mhm, situ. Tapi tolong diingat ya yang kayak gini pokoknya mah yang bentuknya kayak gitu walaupun dia nggak pakai anting, walaupun dia rambutnya pendek, itu cewek gitu, kayak gitu. cewek, Ini heeh, lam gitu ya. Ayo, jadi heeh, yang panjangnya di lam ya. oh gitu Pak Ustaz. Wa malaikatih gitu. Iya betul. Wa malaikatih. Kalau ini mah mending nih, karena di atasnya ada ro-nya tuh pantobinya ya. Aduh, Nah ini mhm, mending. Yang bingung tuh ini sama ini tuh. mmm, Aulia. Oh yang ini sih mending ya. Di iya ya, ini mending. Yang ini yang bingung yang ini. Tapi orang udah paham ya. heeh, Gitu. iyalah, Ini Fissarro. liyane Fissar. Fisyarro Tapi panjang ada alis nih. Fisyarro Kurang nyamber. Fisyarro
Fis sarra. Bagus. wadh-dharra Wadh-dharra. aul auliya'uhum Awliya'uhum. Wesh, hebat ya. Yang ini sekarang. fizzulumat Fizzulumat. Jadi panjang. Mad tabi'inya ketemu satu huruf hidup. Mad asli. Jadi mad alif fiz disukun. fiz Fizzulumat. fizzulumat Fizzulumat. Kemudian. Pandailah. Tak boleh banyak-banyak. Udah pandai mah ya. Eh, selalu Pak Ustaz, insyaallah. Selalu baik. Mmm, Iya. Nah nih selembar ini Quran nih. Bisa jangan ini Quran ini. Surat heeh, Al-Mu'minun nih. Ya iya saya kan coba pelan-pelan. heeh, coba Bismillahirrahmanirrahim ya ya. Pak Ustaz Ah, boleh, ya. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Bagus tapi up-nya jangan apa. Oh, Qad oh, aflahal. Jangan apa. qad Af, qad af. aflahal Jangan. mu'minun gitu, P-nya biasa habis aja. Ini F. oh, Qad aflahal aflahal. af Aflahal. afal, Ya. oh, Qad aflahal. aflahan. Aflahal ke Nah, aflahal afla betul. Qad aflahan ya. aflahal mu'minun. Betul. Qad qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Yang ini lazi atau Ini alazi? betul. Ini A-nya kan namanya hamzah wasol. Ini nggak ada tanda Oh tapi semua orang tahu oh ini A. oh, alazi ya? Alladzi jadi ya. Oke. Alladzina hum. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wah, Kakak pintar baca Quran sekarang. Ini Quran ya. Iya. Alhamdulillah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzi. Walladzina hum anil lahwi Lagwi betul. Lagwi mu'ridun. Betul. alladzina hum anil lahwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kemudian walladzina hum Walladzina hum al li walladzina hum lizzakati. lizzakati fa'ilun. Bagus. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Bagus. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini macam-macam Ramla ini pandai nih. Orang Malaysia. Macam Ramla juga pandai baca Quran ini. Ini Ya, juga orang Malaysia. Tinggal di mudah-mudahan Pak Ustaz. perkebunan kelapa sawit di mana? Di Johor ya? Mudah-mudahan lancar, Johor, heeh, Alhamdulillah mudah-mudahan Johor. lancar. Nih yang saya harap dulu Amin. lancar dulu Ini. huruf-huruf nih Pak Ustadz, Ya baru betul belajar yang betul. lain nanti. Betul betul. Nih illa Illa ala azwajihim panjang. Azwajihim. illa ala aswajihim Auma. aw ma malakat aimanuhum Ya. aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairum malumin. Goiru, goiru Ghairu malumin coba. Goiru, malumin. goiru Ghai malumin. ghairu malumin. Iya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu ghairu malumin. Ghairu malumin. Ya, faman ibtagha.
famani batagha Waro, war wara, waro. Mhm mhm. darah Waro. wara desnohen. Iya. Famani batagha wara adzalika faulaika humul adun. Bagus. Faman ibtagha wara'a dzalika, cuman di ka-nya aja tadi panjang, harusnya pendek. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina Walladzina hum li walladzina hum amanatihim li walladzina hum li li ama ama li li amana ama li amanatihim wa wa ahdihim. wa ahdihim ra'un. Bagus. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian walladzina hum Walladzina hum ala betul. sholawatihim Panjang panjang. sholat. Sholawatihim Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. bagus. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Kemudian Ulaik ul ulaika humul ulaika humul ula ulaika humul ulaika humul warisun. heeh. Ulaika humul ulaika humul lamnya jangan ditahan ya. Heeh. Ulaika humul warithun. Ulang balik, Kak. Ulaika humul warisun. Bagus. Ulaika humul warithun. Kemudian Alladzina yarisunal yarithunal alla yarithunal alladzina yarisunal firdaus. yarithunal Mana Pak Ustaz? Yarisunal ya? heeh. Nayari nayarisunal ya? Atau Ya, alladzina yarithunal alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Macam mana ini Lis, bisa lancar begini? Latihan Iya Pak sama Ustaz. Ridwan? Alhamdulillah ya. Ini Alhamdulillah. susah ini surah Quran ini, sudah Eh, Quran. Tapi intinya memang, kemarin juga kan ada tuh Maji Kak Lestari ya, yang waktu itu ada Ratna dari Bali. Dia heeh, pinter kan mualaf tuh. heeh, Suatu ketika dia nggak latihan dulu. "Aduh Pak heeh. Aris saya nggak bisa." Coba aja. Ya memang tetap, ternyata memang harus latihan. Jadi Kakak Iya. latihan dari ya Coba nih Ustaz Ridwan kan, mhm. dulu dia pernah dikirimkan saya nih Iqra, ini kan di anu handphone dia, di WhatsApp-kan nih, jadi itu suruh ulang-ulang tuh, Oh, alhamdulillah. masya Allah masya Allah. Itulah Alhamdulillah ya. baiknya dia. Betul betul betul. Jadi dia lebih sabar dari saya kadang-kadang itu dia ya. Itulah, Lebih iya, sabar lagi dia kadang-kadang, gitu. Alhamdulillah. Banyak kemajuan Kak yang didapat ya alhamdulillah. alhamdulillah Jadi Pak ternyata Ustaz, harus sering. Intinya sih tetap harus sering ya, gitu. iya Pak Karena Ustaz, kita usia baru belajar seperti ini. itulah. Kalau nggak Ka sabar kalau kadang awal-awal dulu udah pandai udah boleh baca mungkin tak tak apa, tak belajar dengan Pak Ustaz. betul betul betul. Pak Itulah. Ustaz. Makanya kadang-kadang seperti itu. Kenapa seperti ini? Kenapa datang ke saya ya karena memang ibaratnya kalau ibarat penyakit itu udah kronis gitu ya. Saya harus sabar jadi dokternya. Dan Jadi dibantu sama anak dokternya saya Ridwan, ya dokter Ridwan. alhamdulillah heeh, Ridwan tuh pun orangnya oke deh, iyalah oke ya baguslah kan dia Alhamdulillah saya mau sabar juga dia ya. mhm, Mhm. kadang-kadang kadang kasih kadang
Kasihan Ustaz nih, saya kadang-kadang berpikir, apa, kadang saya nak bagi hadiah ke Ustaz Iya, nantilah insyaallah saya alhamdulillah ini kalau udah alhamdulillah. yang penting Pak Ustaz saya ini lancar jelah orang kata Lancar, bukan betul kata betul, nak alhamdulillah. pandai itu dah jelas memang dah usia begini kan, kalau kata pandai Betul lagi syukur betul. alhamdulillah yang penting Iya. lancarlah bacanya, Makanya nggak kalau kena kalau huruf datang ke kan. sini pengen belajar langsung pinter ya ndak bisa, harus Nah itulah proses. harus Karena proses, buk kita udah nggak muda lagi. Terima Nah kasih Kak itulah Lestari di sini udah jam Pak dua Ustaz. belas lebih 10 menit, Nah sini alhamdulillah udah ya, pukul satu, mau sini belajar. udah pukul 1. Iya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, mudah-mudahan Sama-sama. Pak Ustadz tetap sehat, panjang Amin. umur, Ya Allah murah ya rabbal rezeki, alamin. Amin panjang amin amin jodoh. amin. Amin. Bapak senantiasa belajar dengan Pak Ustadz ya Pak Ustadz, terima kasih banyak. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Biar nanti suatu ketika dari Heeh. Malaysia pulang ke Indonesia mampir ke Sukabumi ya, Insya ke Allah saya pesantren akan tuh. cari Insyaallah nanti insyaallah. insyaallah. Mudah-mudahan Sudah doa-doa Pak coronanya udah Ustadz, hilang. saya ini Insyaallah kadang-kadang tiap insyaallah. hari lagi doa, jauhkanlah dari corona nih, buang jauh-jauh ya Allah, Amin tarik amin balik amin. kan, dapatlah Amin. saya ini nak Iya, kan semuanya punya bersilaturahmi. Allah ya, tak ditarik kembali sama Allah ke sana ya. Iya. Mmm.